The Electoral Commission declares that it is ready to receive potential voters at registration stations. Tsotlhe di aperitse mmogo ka kwadisa batlhopi bokhutlo jwa beke. IEC ya re ipakantse go amogela batlhopi. Bokhutlo bo jwa beke ke tshono ya bofelo go bao ba batlang go vouta go ikwadisa. Participation in the local government election is important as municipal councils play a crucial role in providing services that directly affect people on a daily basis. Electoral participation, which is impossible without registration, provides an opportunity to shape the local affairs of communities. Local government will be strengthened by participation of sectors of our society, especially the youth, persons living with disabilities. Bokhutlo bo jwa beke Khomishene e butse diteishene tsa go vouta di le 23 go ralala naga ka batlhankedi ba kana 48. Naga e saletswe fela ke dikgwedi di le kwa tlase ga di le 2 go tshwara ditlhopo. Special vote in these elections are going to assume heightened importance. We need to decongest voting stations by way of special votes. Khomishene ya mogetse tshwetso ya lefapha la thuto ya motheo ya go fetola letlha la ditlhatlhobo tsa makgaola kgang tsa matriki tsa monongwaga gore le se thulane le ditlhopo. This gesture from the minister will enable the young voters who are writing these examinations to participate in the elections. Khabagare dikantoro tsa merero ya selegae di tla bulwa bokhutlo bo jwa beke go letla batho go ya go tsaya makwalo itshupo a bona gore ba kgone go ikwadisetsa ditlhopo. IEC tsisitse fa go tla latelwa melao e ka ga COVID-19 mo diteisheneng tsotlhe tsa go vouta.